I tebi su dosadile ružne i negativne priče. U svemu što radiš usudi se dodati lični pečat i malo ludosti. Jer tvoja priča je autentična i posebna. Upoznaj svijet, ali i dozvoli svijetu da upozna tebe. Jer mi u novoj sezoni nastavljamo tražiti i pričati te pozitivne priče. Budi sa nama, budi uz Restart. Poštovani gledaoci emisije Restart, evo nas na pragu još jedne pozitivne i vrlo interesantne priče. Mi ljeto provodimo radno, a kada radite ono što volite, nemate osjećaj da radite. Takav život vodi i moj današnji ili večerašnji gost, Vid Mićić, poznatiji kao Vid Gens. Vide, dobrodošao u Restart. Još bolje vas našao, Željko. Kako si? Odlično. Kako ću biti bolje nakon ovako prelijepog iskustva zajedno što smo doživjeli zadnjih dana? Vide, ti si rođen u Brčkom, je li tako? Tako je. Do 18. godine si živio u Brčkom. Da. Onda se seliš za Njemačku. Da. I tamo se živio posljednjih 14 godina. Tako je. Kako je izgledao život u Njemačkoj? Pa jako burno. Jako burno i jako raznovrsno. Znači, počeo sam u jednoj firmi gdje sam radio sasvim normalni posao u smjenama, u 3 smjene. Nakon 5 godina pijenja kafa na pauzi dnevnoj od posla i sa kolegama koji pričaju non stop o temama koje mene ne zanimaju, kao jedan od najmlađih radnika tamo, sam imao želju da svoj neki dječji san ostvarim. A to je bilo da otvorim svoj klub. Tako sam počeo sa partijima, organizirati partije. Bolje rečeno da se vratimo još malo u prošlost kako je to sve počelo u teretani za vrijeme treninga. Jedan poznanik kojega sam ja u to vrijeme još samo iz teretane poznavao je prišao meni i rekao: ej, ti si trenirao borilačke vještine i treniraš čitav život. Rekao, da, zašto? Kaže, oni, znaš šta, ja sam izbacivač u noćnom klubu i sada sam dobio jedan novi noćni klub da preuzmem i želio bi da ostvarim tim kojem nitko ne može ništa, da se ne moramo bojati ni od koga u ovome gradu i da su naši gosti sigurni. Dobro. Zvučalo je jako interesantno. Od posla koji sam radio ponedjeljkom do petka u 3 smjene, dolazi mi jedno novo, recimo avantura, jedna nova avantura mi se pruža, prilika da doživim u životu i rekao sam, ok, što da ne, ajde da isprobam. Tako sam započeo u noćnom životu kao izbacivač, kao security. I radio sam pola godine i jako mi se svidjelo. Bilo je prelijepo. Međutim, nakon pola godine taj klub je prodan i renovirao se. I za to vrijeme dok se renovirao, ja sam sam išao vikendima po raznoraznim klubovima i slavio jako, jako ludo i jako, jako duge noći do aftera. Jako, jako prelijepo vrijeme je to bilo dok nisam počeo organizirati svoje partije. Počeo sam organizirati svoje... Ja se izvinjavam, je se tada počeo baviti muzikom ili je to bilo ranije? Ili će to nastati kao posljedica? U svoje djetinjstvo sam se bavio muzikom kada mi je bilo 14, 15, 16 godina. To je bio dječji san od kojeg nisam vidio budućnosti, u kojem nisam vidio budućnosti na našim prostorima. Međutim, kako sam tamo završio u noćnom životu i počeo organizirati svoje partije i oni jako, jako uspješni se pokazali, dobio sam ponudu od jednog individualiste i jako sposobnog biznismena koji je u to vrijeme radio na svome klubu. I meni je dao ponudu da vodim taj klub zajedno sa njim. Znači da budem izbacivač, to jeste šef obezbeđenja u tom klubu i da organiziram svoje partije. Znači 2 u 1, tako rečeno. Gdje ti puštaš muziku? Ne, još o puštanju muzike nije ništa bilo. Ja sam samo organizirao partije. Doći ćemo do toga. Važi. Otvorili smo klub 16. 11. marta, ispričavam se.
11. marta 2016. smo otvorili klub i mjesec dana nakon toga sam odmah dao otkaz u firmi u kojoj sam radio i posvetio sam se samo tom klubu i samo toj avanturi koju sam započeo. Nakon godinu dana mi je došao DJ koji je napravio neki mali problem. Dobro. Ja razmišljam, toliko i toliko novaca plaćam jednu osobu, jednog umjetnika da odradi posao koji je dogovoren i da ljudima obezbedi taj događaj zbog kojeg oni jesu tu. Zabavu po kojoj su došli, da. On meni probleme pravi. Pa znaš šta? Ja sam se toliko osjećao ugroženim da sam ja odlučio sam da naučim da ako se još jednom u budućnosti takav problem desi, da samo kažem nije problem druže, možeš ti kući ili ostani ti kod kuće, ja ću preuzeti. Dobro. I tako da sam počeo svaki vikend da učim i da učim za vrijeme posla. Znači kako sam završio sve svoje, kako je bilo i sada sam tu sa gostima, kada sam sebi uhvatio pola sata vremena, odem kod DJ-a i da mi pokaži. Kradeš znanje. Krao sam znanje, istina. I tako da sam nakon godinu dana učenja se usudio sam da stanem iza DJ pulta i da sat i po vremena puštam svoju muziku. I pokazalo se jako pozitivno. Mislim, što sam ja 2-3 prijelaza, niko nije primijetio, hvala Bogu, ali ja sam u tom trenutku kod prvog prijelaza kad to znači ja sam se sledio. Ja mislim da sam bio isto kip, znači od kamena iza DJ pulta. Dobro. Drugi put je već bilo lakše i treći put je bilo super. Kad sam završio set, bio sam presretan. Presretan. Inače, pored toga što si DJ, ti si i tattoo model, tattoo fashion model, kako vi to mladi kažete. I inače se baviš modelingom. Vrlo specifičan izgled, ajmo reći. Znaš li koliko imaš tetovaža na sebi? Broj točan tetovaža ne znam, zato sam prije nekoliko godina prestao brojati kada sam došao do 73. Dobro. Uglavnom znam da imam preko 90% svoga tijela koje je tetovirano. Sada mi je ostalo još samo desna butina i mali dio na prsima. Kada si počeo? 17 godina mi je bilo kada sam prvi puta tetovažu uradio sa svojim rođakom koji je došao iz Salzburga da nam me posjeti. Dobro. Iz Trnjaka. To je jedno malo selo pokraj Brčkog. Odakle sam zapravo i potekao. Šta ti je majka rekla? Šta radio prvu tetovažu? Narkomane, da li si ti normalan? Dobro. Ti ćeš biti kriminalac i završit ćeš u zatvoru. Šta si tetoviraš? Klasika. Šta mama sad kaže? Lijepi moj sine, joj, jesam ponosna na tebi, kako ja tebe volim. A kaži mi, molim te, kako reaguju ljudi na prvu kada te vide? Pa zavisi kako koji ljudi. Zatvoreni ljudi koji su u stanju svijesti samo onako kako oni želi, samo onako kako oni kažu da je pravilno, me znaju popreko pogledati. Neki čak se uplaše. Nekada kad hodam na ulici, kad me neko primijeti, promijeni čak i stranu na kojom hoda, ceste. Ali... Jel ti to nekad zasmeta? Ne, nikada uopće. Ja sam potpuno svjestan da sam drugačiji, ja sam taj korak izabrao svjesno i ja stojim iza toga. To sam ja. Dobro, to je jedna grupa ljudi, druga grupa ljudi. Druga grupa ljudi i u mome slučaju veća, jako dosta veća grupa ljudi je toliko pozitivno iznenađena da jedna osoba sa takvim pogledom na život izgleda tako kako izgleda. A kakav je to, vide, tvoj pogled na život? Moj pogled na život je jako optimističan. Svega postoji 50-50% i sve je u balansu života. Isto tako bi mi trebali da budemo 50-50% i da smo izbalansirani u životu. Moje mišljenje je da ne postoji ništa pogrešno ako nikome ne naštetiš s time. Znači, ne uradi nikome ono što ne želiš da tebi netko uradi. I od kako sam to shvatio,
prije dosta godina, sam počeo to i da prakticiram u sebi i shvatio sam da jednostavno ja moram svakoga da prihvatim onako kako jeste, ako želim i da mene ljudi prihvate onako kakav jesam. I kada sam počeo prihvatati, kada sam izbrisao sve predrasude koje sam ja u sebi nosio sa sobom, mi se nebo razvedrilo. I počela je tako lijepa sunčeva svjetlost da me obasjava, da sam dosegao stanje sreće i zadovoljstva samoga sebe, a isto tako i svih osoba koje susretnem u svom životu. Jer susrećem pa većinom samo pozitivne osobe. Si li religiozan? Religiozan nisam. Uopšte nisam religiozan. Znači, rođen sam i kršten sam kao pravoslavac. Znači, poštujem crkvu, volim crkvu, jer je to ono moje i od strane moje obitelji. Ali isto tako sam išao i u džamiju i čitao jako dosta o islamu. Isto sam bio u sinagogi i čitao jako dosta toga o judeizmu ili židovima na našem jeziku, kako se kaže. I bio sam i u Indoneziji, u hramovima gdje je hinduizam jako prikazan. Zastupljen. Zastupljen, da. I budizam isto tako. I upoznao sam jako dosta različitih religija i grana. Koliko ti je da, ovo malo prije sve što si rekao, koliko ti je u stvari to što si putovao pomoglo da budeš takav čovjek? Shvatio sam da postoji samo jedan Bog. A vjerovanja su svakom, kako bih rekao, postoji slobodna volja. I svako ima mogućnost da sam izabere svoj put kojim on želi da korača, sam svoju vjeru koju želi da vjeruje. Ili isto tako sam svoju religiju u kojoj želi, znači, da se ograniči i da poštuje to i da voli to. Ja, kao što sam rekao, ne radim ništa što ne bih volio netko meni da uradi. I to je neko osnovno pravilo. To je moje pravilo i... Furaj. Furaj. Uživa u životu jer život je prelijep. Nakon 14 godina boravka, rada, života u Njemačkoj, ti si odlučio da se vratiš u Bosnu. Zašto? Da. Zašto? Život mi je bio toliko brz, prebrz. Znači da sam još samo bio u tom flowu i da sam počeo ne primjećivati okolinu u kojoj se nalazim. Tako da sam za vrijeme korone doživio maksimalni break. Znači, od sve te brzine svega odjednom je sve stalo. I taj mir i tišina mi je prikazala zapravo šta su prave vrline ovoga života i ljepote kojima se može uživati u svakome trenutku. I zato sam se odlučio da se vratim u svoj rodni grad, gdje sam rođen odrastao, u svoja rodna sela, gdje sam rođen odrastao, i svojim krajevima iz kojih sam potekao, da donesem taj optimizam, to jeste taj pogled na život i taj stil ljubavi i druženja. Kroz tehno muziku sam upoznao jednakost, prihvatljivost, raznolikost i poštovanje. Da sam se zaljubio u tu muziku. Iskreno da ti kažem, kod kuće je ne slušam često, ali ja kad puštam, ja kad sam iza tog DJ puta, kad vidim ljude koji se zabavljaju, koji uživaju u tom trenutku u kojem se nalaze, kad zaborave sve svoje obaveze, sve probleme kojim su svakodnevno opterećeni, i u tom trenutku ispred mene se dešava magija, se dešava ljubav i to me toliko zadovolji i usreći da sam tako nešto želio i sa vama, sa mojim rodnim krajem da podijelim. To je zaista odlična priča, jer nekako mi kada gledamo iz ove perspektive uvijek je komšina trava zelenija. I imam utisak da nismo ni svjesni u koliko lijepoj zemlji živimo i kakvim ljepotama smo sve okruženi. Evo, samo ovo oko nas večeras ovdje, znači ovo je
Prelijepo. Trebinje, je čarobno. prelijepo. Čarobno, znači grad. Bosna. Eto, Da. na čitavom putu kojem smo se nalazili i na svim mjestima na kojima smo stajali i odmarali se, razgledali, uživali, družili se, ja sam se ponovno zaljubio u ovu državu, u Bosnu. Je li ima neke razlike? Ti kažeš prije tih 14 godina kad si otišao, pretpostavljam da je to tada za tebe bio jedan dobar potez, jedna dobra odskočna daska. Otišao si, vidio si, vratio si se. Jesmo li se mi promijenili pa si se ti vratio ili si se ti promijenio pa si se vratio? Rekao bih i jedno i drugo. Jedno i drugo. Život u Brčkom se jako unaprijedio u zadnjih 14 godina. Dosta je sigurniji, isto tako optimističniji i pozitivniji. I sve više i više je lica na ulici koja su osmijehom dominirana. U moje vrijeme je bilo jako tmurno, jako tužno, jako agresivno. Rekao bih da. I jedno i drugo. Jedno i drugo. Pored svih ovih zanimanja koja smo do sada pomenuli, ima nešto što nismo pomenuli, a to je da si ti između ostalog i influencer, kako se to sad popularno kaže, mada ja baš i nisam siguran da znam značenje u potpunosti, definiciju te riječi. Pa iskreno ti kažem, ali nisam ni ja pretpostavljam siguran. to su neki ljudi koji su popularni na društvenim mrežama, na internetu, a ti zaista jesi. Evo recimo na TikToku Vid Gens kanal prati 500 000 ljudi. Skoro 500 000, da. Kako si to postigao i šta ti tu radiš? Hajde da to malo približimo ovim generacijama koje možda i ne koriste TikTok. Šta ja tu radim? Da. Na TikToku, kao TikToku, počeo sam za vrijeme korone. Znači kada je sve stalo. Dobro. Nisam imao druge obaveze i prijatelj mi je rekao, znaš šta, TikTok je sada budućnost. Trebao bi to da kreneš. Ti si savršena osoba za tako nešto. TikTok. Šta je to? Šta je TikTok? Dobro. Šta će mi to? Ja još jedna aplikacija imam, Instagram, imam Facebook već preko glave. Šta će ja sad još jedan TikTok? Brate, vjeruj mi, ti si savršena osoba, njima treba tako neko kao što si ti, poseban. Rekao, dobro, ajde. Moj izgled, ovo, ono. Rekao, može, ajde da probamo. I tako da smo krenuli snimati svaki dan razne videe. Da li beauty fashion, ili trend, ili lifestyle, ili događaje na kojima smo se nalazili. Bum! Eksplodiralo je. Nakon 3 mjeseca sam već skočio preko 100.000, imao sam već video sa 1 milion pregleda. I wow, 1 milion pregleda, prvi 1 milion, Dobro. Odlično. Nakon par mjeseci se već to podiglo na 250.000. Pratilaca, da. I tu isto tako opterećenje se na meni podiglo, zato nisam sve shvatio kako sam ja to uradio. Ja sam morao to da shvatim, znam često da budem perfekcionista. Recimo nekada čak i monk. Dobro. Znači sve mora pod kontrolom da bude. Gde sad kao perfekcionista nama objasni kako to funkcioniše? Pa funkcioniše sa vremenom provedenim, sa vremenom uloženim. Recimo vrijeme uloženo je snimanje videa, pripreme, editovanje i sve što dolazi uz to. Dobro. Isto tako planiranje i ostatak. Vrijeme uloženo u to i investirano prilikom snimanja live streamova i takih događaja koje vodim svaki dan preko svoga kanala. Imam, znači, svoje ljude koji su sa mnom u timu, koji me podržavaju i koji žele da vide da što više i više da uspijem. Dobro. I nas je 35 u timu iz čitavog svijeta. Podržavate jedni druge? Oni mene podržavaju. Oni nisu influenceri, oni su normalni TikTok korisnici koji vode svoj život i zadovoljni su svom životu. TikTok im je jednostavna aplikacija s kojom se zabave. Zabave se. Da. I
kroz tu aplikaciju smo se upoznali i oni su tražili kontakt direktni sa mnom. Uspostavili smo taj direktni kontakt, sprijateljili smo se i sada su to već jako velika prijateljstva. Znamo nekad telefonirati jedni s drugima, pišemo svaki dan, non stop smo u kontaktu. I nas je 35 u timu i iz čitavog svijeta smo. Iz Kanade, iz Australije, iz Amerike, iz Južne Amerike, iz Europe, znači rašireno. Ima nas čak i iz Azije nas ima. Ima nas čak i iz Afrike. Ja sam imao priliku da pogledam neki od tih tvojih snimaka kada ti radiš uživo. I ono što je meni fascinantno je da ti razgovaraš s ljudima istovremeno na svim ovim našim jezicima, da ne nabrajam. Da. Jer ne moram. Da. Ali pričaš i na njemačkom i na engleskom. Da, njemački i engleski jezik znam da pišem, čitam i pričam. A naš jezik mi je maternji jezik, njega sam u školi naučio, tako da... Da. Je li ti teško u stvari komunicirati? Ti sjedniš i pričaš, razgovaraš sa ljudima. Pa znaš šta je, kad sam odmoran, da? Kad sam odmoran nije mi nikakav problem. Znači mogu između sva tri jezika u roku sekunde da se mijenjam. Dobro. Kada sam umoran već mi malo teže. I pogotovo još kad sam umoran i još imam nekoga oko sebe ko mi skreće pažnju. Tada mi je teško. Tada znači znaju se desiti nekada blokade u glavi. Ne mogu sad sjetiti koja je to riječ. Sada mi smo na TikToku vidjeli svašta. Ja sam vidio i lijepih stvari, vidio sam nažalost i ružnih stvari. Pretpostavljam svako dijeli ono što nosi u sebi, ono što ima. Kako se ti nosiš s tim kad recimo neko napiše ružan komentar na tvoj video ili uđe u tvoj live pa ti ostavi ružan komentar ili kako to mladi sad kažu hejteri kada iđu? Isto tako kao što si rekao, svjesno mi je da svaka osoba ono što nosi u sebi je spremna isto tako da to podijeli sa svojom okolinom ili u ovom slučaju sa telefonom koji drži u ruci. Znači, u redu je. Svako ima pravo na svoje mišljenje i svako ima pravo da izjasni svoje mišljenje. Naravno, vjerujem u demokratiju. I u redu je. Ali stvar je u tome što mene to ne pogodi, zato ja znam da njemu nije lako ako je u tome stanju u kojem jeste, da sjedi, drži u svojoj ruci telefon i vidi nešto što ne znam iz kojeg razloga, ali pretpostavljam nezadovoljnog, to jeste negativnog razloga, budi u njemu emociju mržnje. Jer to je mržnja. Postoji ljubav ili mržnja, svjetlost ili tama. Tako da, zbog čega bi ja njemu bio ljut, zbog čega bi ja njemu odgovorio? Znači, mogu samo da prihvatim i mogu da kažem, neka svako ko se osjeća tako, može slobodno da dođe znači, u live i da napiše svoj komentar i ako će se osjećati posle toga bolje, meni je drago. Nemaš znači taj problem sa egom, sa... Nekad, naravno, kao što sam rekao, nekad znam biti umoran i ja sam isto ljudska osoba kao što smo svi mi. I ja imam osjećaje i nekad je meni teško, ali nekulturno odgovoriti neću nikada, već ću više filozofski propametovati, tako rečeno. Pa odbiti na taj način tu negativu. Da. Kad saberimo sve ovo što smo naveli, sve to što ti radiš, da li bi nešto mogao izdvojiti ili je to samo po neki segment tebe? To sam ja. To su moje maske koje sam ja napravio za sebe. Znači DJ, model, znači to su moje kreacije. Rekao sam želim to da budem i krenuo sam znači, tim putem. I sve te moje kreacije, to sam ja. To je moja svijest koja je to stvorila. I ja sam jako ponosan na to. I rekao bih, sve su moje bebe i kako jednu bebu da volim više nego drugu. Je li tako isto razmišljaš i o tetovažama? Sve moje tetovaže su sa značenjem i priče iz moga života. Ajde, dobro, viđao sam i ranije ljude koji imaju bukvalno, evo, kao što si sam rekao, 90% tijela pod tetovažom, ali nikada nisam vidio tetovažu na licu. Je li se desilo ikada da si se ti probudio ili našao negdje u nekom trenutku gdje si rekao možda ovo ipak nisam trebao da uradim? Ne. 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 Znači, čovjek može biti
istetoviran, može raditi poslove koje voli da radi i može biti jedna normalna osoba, a ne ona osoba koju je mama opisala sa početka priče, da se ne vraćamo. Da. Moguće je. Može se majka, a isto tako otac napraviti ponosnima i sa svom ovom kombinacijom koju sam ja u jedan paket spojio. Kad sad imaš priliku dijeliti svoje iskustvo sa mlađima od sebe, znam da imaš i 2 mlađa brata i da dosta ljudima si jednostavno interesantan na ulici, bilo gdje. Kad razgovaraju sa tobom, šta je ono što im uglavnom kažeš kada te pitaju, ne znam, kako to da sve to imaš vremena i za teretanu, i za jedan posao, drugi posao, treći posao, i za druženje i ono kao dopada mi se tvoj život. Ja bi malo, sad neko ko ima 15-16 godina kaže meni se to sve dopada, ja bi sad to malo da živim. A nažalost mladi ne vide onaj put od početka do kraja, oni vide samo krajnji rezultat. Ali šta je ono što ti obično kažeš? Kroz to sve što sam u životu prošao, a recimo da sam rođen u paklu i odrastao u paklu i prošao kroz pakao i izašao odatle svjesno, mogu reći da je razlog najbitniji. Šta god radi u životu, šta god poželi u životu, razlog je najbitniji. Ako je razlog iz kojeg to nešto želiš, ljubav, uživat ćeš u svakom trenutku. A ako je razlog mržnja, nećeš izaći iz pakla. Znači motiv, ideja mora biti čista, znači, da bi rezultat bio čist. Moral mora biti čist. Moral prema samome sebi, ljubav prema samome sebi, poštovanje prema samome sebi. Isto tako prema svim ostalima. I želju koju doživiš u svome mozgu, to jest u svojoj svijesti, ako je prihvatiš, ostvari je iz razloga ljubavi. Motiviraj se kroz ljubav. Jer sve to možeš. Sve to možeš. Na oba dva načina. Koji način? Vide, mladi posebno, vidim da si im interesantan, da te prate na društvenim mrežama, dolaze na svirke, komuniciraju sa tobom i oni vide ovaj krajnji rezultat. Da ti voziš lijep automobil, da živiš neki lijep život, da puštaš muziku, da ovo, da ono, baviš se modelingom, ne znam, ovim onim, ali oni uglavnom vide onaj krajnji rezultat. A pretpostavljam da je put bio jako dugačak da bi se došlo do toga. Šta je ono što im kažeš kada ti kažu wow, blago tebi? Ja mislim da je svakom naš put najteži. Svakom svoj put najteži. Ali šta mogu kroz to sve da kažem je da sam jako dosta toga proživio u životu. Ponajviše, nažalost, mržnje. Međutim, to me toliko ojačalo i naučilo me u životu da je ljubav pravilni izbor u životu. I ako je razlog ili motiv tvoje želje ljubav, onda ćeš to da ostvariš i da živiš isto tako život ispunjen ljubavlju. A negativnost ili mržnja postoji, okej je, prihvaćam, ali ne mora biti dio moga života. Znači, kako bi rekli, gdje je tvoj fokus usmjeren, tu isto tako energija teče u tom smjeru. Tako da mogu samo preporučiti, gledaj svoja posla. Gledaj svoja posla i uživaj u svom životu. Upoznaj sebe, voli sebe, poštuj sebe i isto tako nećeš nikada imati problem ni sa kim drugim. Hvala ti, Vide. Gledaj svoja posla i ja bih dodao, gledaj Restart, gledaj pozitivne priče, da li ovu emisiju, da li na ovoj televiziji ili na bilo kojoj drugoj.
U svakom slučaju složio bi se sa Vidom i rekao fokusirajte se na pozitivu. Ja ću se još fokusirati na to da se zahvalim prijateljima ove emisije, a oni su Butik Santo Santorini i naravno zastupnik za Škodu i Seat kada je Brčko distrikt u pitanju, a i dalje Autorad. I naravno, zahvalit ću se svima vama što ste izdvojili svoje vrijeme i bili uz nas. Vidimo se ponovo za 15 dana sa nekom novom, pozitivnom i interesantnom pričom. Svako dobro. I tebi su dosadile ružne i negativne priče. U svemu što radiš usudi se dodati lični pečat i malo ludosti. Jer tvoja priča je autentična i posebna. Upoznaj svijet, ali i dozvoli svijetu da upozna tebe. Jer mi u novoj sezoni nastavljamo tražiti i pričati te pozitivne priče. Budi sa nama, budi uz Restart.